Atupuruch kana alolo, kochalo kalo Aloet, Central Ward, koibuga soroti. Atumonan lo ikaru akaisauni aluarelu Apollo, ko jenitete kwape Alex Ilemut. Ngesi apoto itungalumam e jenitai, ichutasi, Kanu ebe Akoko Akokorei. John Baptist e mukoki, e kansila lo ebo ikit Aloet Ward. Ngesi abala ebe lo atuan ngesi lem ejasi kede record lo alem lemetoi sama no sala ilo tukuruch tumutakiro eja sapat lo sobitu bala yarita do shebuke acha Akokor sobitu bala ndumutu enye seuta Akoko aja kaitilo lemu eja sneske dipajani dis Aloet Ward idos ilapyo yarokau ajasa kekiro police no malera kama na kede atingi to aja mama kila ni pene unidentified him kwape Alex Donnes Ediope police and they are trying to look at the situation upon the jar. John Erongo lo no ayuara kochalo kalo Aloet ngesi abala ebe kesi kwape itungalu ochalo mam iala masikede Akoko na Apollo kochalo kech. La tuan lembe jina kapa Alex, retuen lo mame krarejo, retuen le komalana. Tuana po adumu e kamu sa boy sane ko. Nisi do duchu kapa lo so kapa ko si do igesa do ringa muti. Nisi do lolo santo munado to buruch munado me ko. Retuen le ya rektai. Chalo ko ne. Buri do ngona buone jendo ngisi kapa ngai. Alex. Otomada people ani tunga. Joko kisolemana re konyato makisil mamti busani kitaraiti angare kisi kugan kisilaije. Dodo kapa do ranu na remna ronon mamsuda pora do tuto mapaki. Do mislash bana nyaka ngisi. Maguko e mamibore ne bunatitai. Ikwatu munakalua jara isa somsine pola sakura pola saitia city. E utasko sa mote shortcut. Atubitoi bala nyesibe uriana konye vera duko kenjotoma kironi punoi nyesin akachore tight no ni pol ne yasato munakanara ire rojo iboroli puko pali soma tatu munakeri borole kurusika punoi so mama joka Akoko eribore ne rono. John Robert Tukei lo idara roi kwapelo ewe akiro ko arena ko kide ngesi kobu itorona aswam soitna ko sodi ay lep atomonak aswam ka agogong atia atwanare Kanu Akokor na ikidioko ike sirigin. Kanuka TV East Habat Paul Eyoku Koibuga Loko Soroti.